dan. Prvo da vam poželim dobrodošlicu svima i da se zahvalim što ste došli. Prije nego što počnemo sa pričom kako pomoći hitnoj pomoći, želeo bih prvo da predstavim kolege. Ovo je doktor hitne pomoći Miša Branković, član naše skupštine, potpredsednik Uroš Lučić i PR Ana Vidaković, koja će predstaviti i reći nešto više o pokretu, ko smo, šta smo i kako smo nastali, a nakon toga ćemo vas upoznati sa nekim detaljima i statističkim podacima, kao i anketom koju smo u zadnjih 6 meseci u okviru programa Da ne bude kasno, koji je inače podržan od USAID-a i Boša, zadnjih 6 meseci radili i obradili. Ana. Hvala. Pokret Pravo na život meri nastao je kao reakcija na uporno ćutanje i opstrukciju institucija koji su usledile nakon tragičnog događaja koji se dogodio u aprilu 2020. godine, kada je Merita Bekirovski izgubila život. Ekipa hitne pomoći nije izašla na teren i pored datih simptoma urgentnog stanja na vreme, došli su nakon sat vremena i drugog upućenog poziva. Prevezli su Meritu u urgentni centar, gde je nakon pola sata preminulo u sali za reanimaciju po zvaničnom izveštaju. U pokušajima da shvati šta se desilo i zašto ekipa hitne pomoći nije odmah poslata, pogotovo jer je bio na snazi policijski čas i nije bilo gužve, Meritin suprug Dejan Zejnula nailazio je na zid ćutanja i potpuno ignorisanje. Ministarstvo zdravlja je smatralo da je ispravno da lekar hitne pomoći napiše da je pacijenta predao svesnog i orijentisanog lekara urgentnog centra, dok lekar urgentnog centra u svom izveštaju navodi da je pacijenta dovezla hitna pomoć praktično klinički mrtvog. Čak ni činjenica do koje se došlo upravo nakon saveta časnih lekara urgentnog centra, čak ni činjenica do koje se došlo upravo nakon saveta časnih lekara koje je dostavljeno i Ministarstvu zdravlja, da su u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje fakturisane 2 injekcije koje su mogle biti smrtonosne ako su date pacijentu kakav je bila Merita, a nisu upisane u izveštaj ambulante urgentnog centra, nisu bile dovoljne da neko proveri šta se zapravo desilo i zašto su te injekcije izostavljene iz zvaničnog izveštaja. Sve institucije su ćutale i ignorisale ove činjenice, a direktor urgentnog centra je sprečio da se izvrši vanredna spoljna kontrola. Dejanu Zejnuli podršku pružaju prijatelji iz osnovne škole koji su se okupili kako bi mu pomogli u prevazilaženju problema nastalih jer su nadležne institucije bile gluve i neme. Pokret Pravo na život meri osnovan je 7. decembra 2020. godine na dan Meritinog 44. rođendana. Nakon osnivanja i prvih objava počeli su da nam se javljaju građani, ali i sami lekari i medicinsko osoblje iz cele Srbije, ukazujući na propuste, obstrukcije, korupciju, iznoseći tragične događaje koji su posledica, kao i Meritin slučaj, loše organizacije, nejasno definisanih propisa i samog sistema hitne medicinske pomoći. A javljaju se kao izostanak zakona ili podzakonskog akta o radu hitne pomoći koji jedino naša država u regionu nema. Tako je cilj koji je u početku bio pomoć prijatelju dobio jednu novu dimenziju. Fokus delovanja pokreta je oblast urgentne medicine i naš prvi zadatak je iniciranje donošenja zakona o hitnoj pomoći i jasnog definisanja postupaka prilikom prehospitalnog zbrinjavanja koji bi bili obavezujući. Da se ne desi više nikom da izgubi život, a da mu se ne da barem šansa da preživi. Pored Merite Bekirovski, postoji još mnogo slučajeva u kojima su građani izgubili živote zbog totalnog izostanka ili neblagovremene reakcije hitne pomoći. Spomenut ćemo samo Snežanu Dero iz Kragujevca, Stevana Tomičića iz Bačke Palanke, Ljubicu Mihajlović iz Beograda, Srđana Vučkovića iz Niša. Nažalost, spisak je podugačak. I jedan izgubljeni život je previše, pogotovo ako je postojala šansa da bude sačuvan. Obzirom da građani većinom ne znaju koje su njihova prava, kao ni mehanizme koje mogu upotrebiti, pokret Pravo na život meri pruža i trudit će se da pruži neophodnu podršku svakome ko nam se obrati, kao i da na sve raspoložive načine edukujemo građane o njihovim pravima iz ove oblasti. Pokret je u prvoj godini svog delovanja podneo 3 krivične prijave pred nadležnim sudovima. Jednu za nesavesno lečenje, drugu zbog falsifikovanja službene isprave i treću za trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja.
3 prekršajne prijave, 1 za nedavanje medicinske dokumentacije i 2 zbog nedavanja informacije od javnog značaja. 2 disciplinske prijave pred nadležnom lekarskom komorom, 2 zahteva pred zaštitnikom građana, gde je u oba zahteva zaštitnik građana sproveo postupak i doneti su akti kojima su utvrđeni propusti u radu Ministarstva zdravlja, kao i 2 inicijative koje su podnete Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu. Pokret Pravo na život meri veruje da će svojim delovanjem doprineti boljoj organizaciji rada službi hitne pomoći i da pozivanje broja 194 u Srbiji više ne bude lutrija. Lutrija u kojoj je jedini ulog život. Hvala. Sada ćemo preći na neke statističke podatke koje sam spomenuo, koje smo u toku ovog projekta obradili. Inače, statistički podaci su prikupljeni preko Instituta za javno zdravlje Batut i putem informacije od javnog značaja, direktno od Zavoda za hitnu pomoć. Jedino za Niški zavod za hitnu pomoć nismo uspeli da dobijemo nikakve podatke jer nam uporno ne odgovaraju na zahteve. Tako da je, čak ni Batut nema u stvari njihove statističke podatke što bi po zakonu Niški zavod morao da dostavi. Tako da iskoristili smo podatke iz 2019. godine i ovde će se prikazati znači, podaci samo za Nišku hitnu pomoć koji su iz 2019. godine. Samo da se, ovako. Znači, što se tiče Beogradskog zavoda, od 17 gradskih opština, Beogradski zavod za hitnu pomoć pokriva 11 opština i to je nekih 1.600.000 građana. Novi Sad, vidite, ima 359.000 stanovnika, Niš pokriva 257 i Kragujevac 178.000 stanovnika. Ovo su brojevi koje smo uzeli kao parametre za statističku analizu i ovo su zvanični podaci, znači ili iz Batuta ili iz Zavoda za hitnu pomoć. Samo malo da ja se snađem sa ovim. Pa, evo ovako. Ovde možemo vidjeti koji je broj ekipa na 100.000 stanovnika. Beogradski zavod ima 1,37 ekipa na 100.000 stanovnika. Novi Sad 2,5 ekipe, Niš 2,7 ekipa i Kragujevac 2,8 ekipa. To bi po broju stanovnika izašlo da Beograd ima jednu ekipu u stvari na 72.000 stanovnika, dok, na primjer, Niš ima na nekih 36.000. Razlika je 50%. I ovo je jedan od primjera upravo nepostojanja zakona koji bi jasno definisao koliko mora da bude ekipa. Ovo je broj intervencija na 1.000 stanovnika. Beograd interveniše u proseku godišnje na godišnjem nivou, znači na 1.000 stanovnika 48 puta. Novi Sad 91, Niš 113 i Kragujevac 99 puta na 1.000 stanovnika. I ovde se može vidjeti koliko je Beogradski zavod, koji je kao regionalni lider koji se predstavlja, duplo manje intervencija ima na godišnjem nivou od svih ostalih zavoda. Procenat poziva za godinu dana u odnosu na broj stanovnika. Ovde možemo jasno vidjeti da su otprilike broj poziva je srazmeran, znači i za Beograd i Novi Sad i Niš, dok je Kragujevac nešto manje, nešto manji procenat ima ostvarenih poziva na broj 194 u odnosu na broj stanovnika. Zašto je to tako, pokušat ćemo posle ću vam pojasniti. Ovo je procenat intervencija u odnosu na procenat poziva i ovo je dosta zabrinjavajuće po našem mišljenju. Beograd interveniše u proseku na svaki 8. poziv, dok recimo Kragujevac interveniše na svaki 3. poziv. I upravo ovde se može vidjeti taj totalni nesklad između Beograda i ostalih, da kažem, zavoda. Ono što smo mi uspeli otprilike da u razgovoru sa građanima i zašto su ovakvi podaci, mi smo došli do zaključka nekog generalno da s obzirom da se najčešće dešava kada se pozove služba hitne pomoći, daje se savet da se sačeka, da se da neki lek pacijentu
i da se sačeka pola sata, 45 minuta, pa ako se stanje ne popravi da se ponovo pozove kako bi se ekipa poslala. Pretpostavljamo da je upravo zato ovako mali broj intervencija u odnosu na broj poziva, da se čeka jednostavno da se pacijentu pogorša stanje pa da se ponovo neko javi, dok Kragujevac interveniše praktično odmah pri prvom pozivu. Ovo je procenat uspešnih reanimacija koji su rađeni kada je iznenadni srčani zastoj nastao u prisustvu ekipe hitne pomoći. Znači, pošto u statističkim podacima postoje dve kategorije. Jedna je kada je iznenadni srčani zastoj nastao pre dolaska ekipe hitne pomoći, a jedan nakon dolaska ekipe hitne pomoći. Ovde smo samo obradili znači, te iznenadne srčane zastoje i reanimacije kada je došlo do iznenadnog srčanog zastoja u prisustvu ekipa hitne pomoći. I ovde se može jasno vidjeti koliko mali procenat reanimacija je uspešno u Beogradskom zavodu za hitnu pomoć, za razliku od Kragujevačkog. Ovo je nešto što mislim da je jako bitno. Pošto mi nemamo zakon, ima pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvenih delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene zaštite i on u svom članu 12 propisuje da bi jedan zavod, odnosno zavod za hitnu medicinsku pomoć, da bi se mogao osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost, mora u pogledu kadra imati jednog doktora medicine i jednu medicinsku sestru tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jednog vozača na 6000 stanovnika. Ovo bi po logici stvari trebalo da bude jedan tim, jedna ekipa. Jedna ekipa na 6000 stanovnika. Ako pogledamo broj stanovnika koji imaju Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac i te brojeve podelimo sa 6000, dobit ćemo da bi Beogradski zavod trebao da ima 266 lekara, odnosno 266 ekipa, pardon. Novi Sad 60, Niš 43, a Kragujevac 30. S obzirom da oni rade u 5 smena, da bi se postigao odmor između ekipa, kad se podeli taj broj sa 5 smena, dobija se koliko bi ekipa trebalo da bude na dnevnom nivou za svaki grad. To je za Beograd 53, za Novi Sad 12, za Niš 8, za Kragujevac 6. Kako to izgleda kada se pogleda grafikon? Evo ovako. Beograd ima samo 22 ekipe, a trebalo bi po tom pravilniku da ima 53. I upravo iz tog razloga i onako mali broj intervencija koje se obave na, da kažem, na godišnjem nivou. Novi Sad, Niš, a pogotovo Kragujevac su skoro pa ispunjavaju taj cilj i na 6000 stanovnika imaju jednu ekipu, dok Beograd zaostaje, kažem, za, evo, više nego duplo što se tiče ekipa. To bi bilo što se tiče prezentacije sve. Ali činjenica da ne postoji zakon koji jasno uređuje rad hitne pomoći, postupke u prehospitalnom zbrinjavanju i postoji ovaj pravilnik koji smo spomenuli za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i on samo propisuje obavezan kadar, ali ni on, niti bilo koji drugi zakon ili podzakonski akt ne odvaja hospitalno zbrinjavanje od prehospitalnog. Postoji niz članova zakona koji se bave zdravstvenom zaštitom, a koji se prilikom prehospitalne intervencije dvostruko tumače u zavisnosti od potreba i po pravilu na štetu građana. Za razliku od nekog hospitalnog zbrinjavanja, gde pacijent kada dođe u ordinaciju može i da čeka, u prehospitalnom zbrinjavanju postoji niz postupaka pre samog hospitalnog zbrinjavanja. U urgentnoj medicini vreme je ključan faktor i zato je nepisano pravilo zlatnog sata koje kaže da je od suštinskog značaja da se interveniše unutar sat vremena od nastavka prvog simptoma. A kako se trenutno postupa, baš sam malo pre pokušao da objasnim. Prilikom prvog poziva u većini slučajeva se daje savet za neki od lekova, pa da se pacijent ponovo javi za pola sata do 45 minuta dok ne počne dejstvo leka. Pa tek ako se stanje ne poboljša, što je u suštini kockanje sa nečijim životom, da se ponovo jave. Zato je i ovako veliki broj poziva koji se upućuje na broj 194. Nismo bili u mogućnosti, ali naša pretpostavka je da bar 40% pozivaoca
je moralo bar 2 puta da poziva broj 194. Da je ekipa poslata nakon prvog poziva i sam broj poziva upućenih na 194 bi bio manji. Ja lično sam kroz razgovore sa lekarima i tehničarima stekao utisak da se vodi neka vrsta evidencije o tome koliko puta svaki operater u toku meseca pošalje ekipu na teren. Kad bi postojao protokol i jasna zakonska obaveza da se po tom protokolu postupa, uveren sam da bi i smrtni ishodi bili puno manji. U prezentaciji je naveden broj iznenadnih srčanih zastoja koji su se desili u prisustvu ekipe hitne pomoći, ali je daleko veći broj srčanih zastoja koji su se desili pre dolaska ekipe. U Beogradu je ukupan broj iznenadnih srčanih zastoja u 2020. godini bio 749. To je 749 nečijih života. Za mene lično je poražavajući inače i način na koji razmišljaju ljudi na rukovodećim mestima, a daću vam primjer jedan najbanalniji. Kada sam zvao hitnu pomoć, Gradski zavod za hitnu pomoć Beograd i raspravljao se u vezi mog slučaja, dobio sam od njih odgovor, pa gospodine, ovo je hitna pomoć, ovde ljudi umiru. Ja ne želim da u hitnoj pomoći ljudi umiru, zaista. Ja želim da u toj hitnoj pomoći se ljudima spašavaju životi. I sam način razmišljanja, ovo je hitna pomoć, ovde ljudi umiru, je poražavajući za sve nas. Izvinite, malo sam se možda i uzbudio, pošto znam kroz šta sam prošao za godinu dana i kakav odnos rukovodioci Zavoda za hitnu pomoć imaju. Inače, definisali smo 2 ključna i najkritičnija postupa gde se u suštini gube ljudski životi. Prvi je trijaža poziva, o kojoj sam već govorio, a drugi je sama primopredaja pacijenta. Primopredaja pacijenta iz predhospitalnog u hospitalno zbrinjavanje nigde nije definisana. Po nekom pravilu pacijent se predaje lekaru i tu se završava sva priča što se tiče hitne pomoći. Kako se u suštini to, šta to u suštini znači? Lekar iz hitne pomoći preda pacijenta i iako ima lekarski izveštaj sadrži 2 primerka, iako postoje ta 2 primerka, taj drugi primerak se ne daje. Daje se samo uput. Običan uput na koji piše radna dijagnoza. Dok pacijent dođe do finalnog, da kažem, lekara koji će završiti njegovo zbrinjavanje, pitanje je koliko se informacija koje se inače prime usmeno od lekara hitne pomoći, koliko tih informacija ostanu, koji je kvalitet tih informacija koji lekar uspe da sačuva u svojoj glavi. Znači, lekar hitne pomoći preda pacijenta, kaže pacijent je sumnjamo na, ne znam, emboliju pluća, pozvani smo zato što je imao tahikardiju, upisana je tamo u lekarskom izveštaju upisana cijela anamneza. Međutim, kažem, ta anamneza se saopštava usmeno. Ne ostavlja se nikakav dokument. I vi kada pacijenta takvog, koga ste primili ili prijavno-trijažno odeljenje ili neko od lekara, ako ima slučajno nekog pacijenta koga već zbrinjava, ovog će da ostavi da sačeka dok zbrine ovog pacijenta, on kad dođe po drugog pacijenta, uopšte nema papir na kome će pisati svi bitni podaci, već samo ono što je on upamtio kao informaciju što mu je dao lekar hitne pomoći. Tako da u tim slučajevima dolazi do jako velikih grešaka. U mom ličnom slučaju je baš tu došlo do kritične greške, upravo što je spomenula u jednom trenutku koleginica Ana, gde je lekar hitne pomoći kaže predao sam pacijenta svesnog, orijentisanog, jasno pokazivao gde je boli, a lekar koji ga je primio, posle 25 minuta je upisao da je primio klinički mrtvog pacijenta. Mislim, zaista, to je jako, jednostavno nedopustivo. Pokret Pravo na život meri je inače i u toku projekta uradio 2 ankete. Jednu anketu su popunjavali građani, a drugu zaposleni u zavodima za hitnu pomoć. Analizu ovih anketa je obradio dr. Miodrag Branković i on će vam predstaviti rezultate te ankete. Poštovanje sa moje strane, ja sam inače specijalista urgentne medicine sa radnim stažom od nekih 14 godina u Zavodu za hitnu pomoć u Nišu. Ovo je neka najkraća, da kažem, vrsta analize ankete koja je sprovedena sa građanima. Anketa je popunjavana online i u direktnom kontaktu su je građani popunili.
Anketa je rađena na uzorku od nekih 1226 pacijenata, odnosno ispitanika. Ovo su neke najbitnije stavke iz te ankete i kroz ovu anketu sa građanima, kao i sa ljudima koji rade u zavodima za hitnu medicinsku pomoć, odnosno u službama hitne pomoći, vidjet ćete vrlo jasno da postoji slično mišljenje o nedostacima u radu samih službi hitne pomoći, odnosno Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Na ovom slajdu, ovaj prvi slajd pokazuje jednu činjenicu da je preko 70%, odnosno konkretno 74% građana, odnosno 76, izvinjam se, bilo u kontaktu sa brojem 194, odnosno pozivali su službu hitne medicinske pomoći. To je, da kažem, jedan podatak koji nam ukazuje da je služba hitne medicinske pomoći, odnosno zavodi, bitan segment u zdravstvu ove države, ali nažalost nedovoljno razvijen u onoj meri koji bi trebao da bude razvijen. Sledeći slajd pokazuje upravo ono što je Dejan govorio, a to je da u velikom procentu ispitanici uopšte ne znaju da nisu ni upućeni da vezano za zakon o postojanju hitne medicinske pomoći. Niti su upoznati, niti znaju da li postoji taj zakon, to vam je negde čak nekih 84% ispitanika nije upoznato sa ovom činjenicom. Na ovom slajdu je jedan opšti utisak ispitanika o dosadašnjem radu službi hitne medicinske pomoći, odnosno Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Podelili smo ocene, da kažem, onako školski, gde vidite da sa nedovoljnom ocenom ili eventualno jedva prelaznom ocenom je u 56% ispitanika ocenilo rad službi hitne medicinske pomoći. To je dovoljan znak da nešto u što skorijem vremenu treba promeniti. Sve ovo ostalo, da kažem, čak i ocena trojka je, da kažem, po mom nekom kriterijumu nedovoljna za zdravstvo, ali ako je uzemo kao neku pozitivnu ocenu, opet to nije dovoljno da ukaže na to da apsolutno najveći broj, više od polovine ispitanika smatra da rad službi hitne medicinske pomoći nije zadovoljavajući. Šta praktično tu ovaj slajd nam pokazuje poverenje u rad službe hitne medicinske pomoći. Opet, loš procenat za sve zavode i za sve službe hitne medicinske pomoći, znači 54% ispitanika je to ocenilo kao loš ili eventualno, znači, sa dvojkom, da kažem, prelaznom nekom ocenom, ali to je opet jedna isto poražavajuća stavka koja se odnosi na rad, sveokupan na rad zavoda. Šta se zamera u radu zavoda? Najviše šta se zamera u celoj ovoj priči je znači ima više stavki zbog kojih se zamera. Pre svega je bolja opremljenost zavoda, 29% ispitanika, sveobuhvatna bolja opremljenost, više vozila, bolja oprema, veća stručnost i tako dalje. Znači, veća stručnost, sama veća stručnost, 16,30% ispitanika je po svojoj nekoj ličnoj proceni smatralo da treba da bude bolja. Brzina reagovanja ekipa je ocenjena, znači, kao jedan od faktora u primedbama sa 14,53%, više medicinskih radnika 18,6%, a isto toliko i brzina reagovanja, odnosno brzina dolaska ekipe na lice mesta je jedan takođe od parametara koji su uzeti u smislu primedba
na rad hitne pomoći. Sledeći, ovo je jednostavno prikaz iz kog grada su najviše zainteresovanih bili za ovu vrstu ankete. Znači, najveći broj anketiranih ljudi je bilo, da kažem, ako izuzmemo Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad, gde su bili zavodi, ostatak Srbije, gde su službe hitne medicinske pomoći, je bio najviše zainteresovan za ovu vrstu ankete. Posle toga, znači, 41% ispitanika je bilo iz ostatka Srbije. Ispitanici iz Beograda učestvovali su u ovoj anketi sa 38%, dok je najmanje imao Kragujevac i Niš sa 3, odnosno sa 8%. Ovo je bila anketa što se tiče građana. U toj anketi učestvovali su svakako laici, ali su učestvovali i ljudi, da kažem, od struke. Što se tiče, imamo sledeću anketu, to je anketa koja se odnosi samo na stručnu mišljenje. Ljudi koji rade u službama hitne medicinske pomoći, odnosno u službama zavoda. Najviše anketiranih, na uzorku od 60 anketiranih ljudi, najviše se ovoj anketi odazvao su srednji kadar, znači medicinske sestre i tehničari, sa nekih 61%, zatim vozači. Ono što je možda malo poražavajuće za mene lično, to je da su, da kažem, lekari u celoj ovoj priči uzeli najmanje, da kažem, učešća što se tiče tog medicinskog dela. Ovo je ocena, da kažemo, kako je opremljenost i funkcionalnost dispečarskog centra i prijema poziva u okviru zavoda. Pa vidite da, znači, 55% ispitanika je se oglasilo izrazilo da je samo delimično zadovoljno, a čak 35% je reklo, ocenilo kao nezadovoljni. Ovo dovoljno, kad se ova dva parametra saberu, to preko 80% je, da kažem, ispitanika je praktično dalo svoje mišljenje da to nije na odgovarajućem nivou kako bi trebalo da bude. Ovo je još jedan jasan parametar šta bi trebalo da se u narednom periodu radi i na šta bi trebalo da bude akcenat bačen prilikom izrade tog zakona o službama hitne pomoći, odnosno o hitnim zavodima, o radu zavoda, na pitanje ispitanika da li je neophodno da se na nivou cele države postoji jedinstven protokol za prijem poziva. Vidite i sami da je preko 90% ispitanika bilo jednoglasno i reklo da apsolutno treba. Apsolutno treba. Trenutno je situacija takva da jedino Beogradski zavod za hitnu pomoć ima svoj protokol koji je jasno definisan. Svi ostala 3 zavoda u Srbiji i ostale službe hitne medicinske pomoći nemaju nikakav protokol. Sve je ostavljeno na slobodnoj proceni lekara. Slobodna procena lekara zavisi i od stručnosti samog lekara, od znanja samog lekara. To, po meni, u 21. veku ne sme da bude dozvoljeno. Mora da postoji jedinstven protokol kojim će, kad se pozove pacijent, bilo da se taj pacijent nalazi u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu i Nišu ili bilo gde drugde, mora da postoji ista pitanja koje će da mu postavi lekar na prijemu poziva. Znači, ne može da to bude samovolja i slobodna procena lekara. Ocena da li postoji dovoljan broj izvršilaca na prijemu poziva, opet još jedan jasan parametar pokazuje da nema dovoljnog broja izvršilaca
na broju 194, odnosno u okviru zavoda, odnosno ove službe hitne medicinske pomoći, u manjim mestima oni ne funkcionišu po principu 194, nego imaju obične šestocifrene ili sedmocifrene brojeve. Ali sve u svemu 77% ispitanika je se jasno izjasnilo da nema dovoljnog broja izvršilaca i zato se i čeka, neopravdano čeka na javljanje operatera. I to bi opet, ja opet pričam kao neko ko radi u toj službi i svestan sam činjenice sa kojima se građani susreću, jer i ja sam u nebrojenom puta bio u situaciji da zovem broj 194 zbog komšija, prijatelja i tako dalje. Verujte, nije nikakva laž. Znači, konkretno u Niškoj hitnoj pomoći imate 3 linije 194, jednog izvršioca. Znači, to je apsolutno istinit podatak. Znači, nema laži, nema prevare. Znači, kako čovjek da se javlja fizički ne može da se javi na 3 linije. A ne postoji ni redosled javljanja. Znači, operator ne zna ko je kad prvi pozvao. Tako da je to veliki jedan i problem, ne samo u pogledu izvršilaca, nego je problem i u tehničkoj prirodi, da se mora da se nađe tehnički način da se, da kažem, onaj koji je zvao ranije, da se njemu prosleđuje poziv, a ne slobodno opet volja izvršilaca koju će liniju da otvori. Ocena da li je, što se tiče organizacije terenskih službi u okviru hitne medicinske pomoći, ovde imamo jednu ujednačenost ocene da li je dobra ili nije dobra. Uvek ima mesta za bolje, ali ovde vidimo da su opet negativna ocena je malo dominantnija. Mislim da tu je najmanji problem što se tiče organizacije terenske službe, ali naravno da ima uslova za napredak u smislu, kao što je Dejan rekao, većeg broja ekipa na terenu i većeg broja izvršilaca. Evo ovde ovaj slajd, ono što je malo pre Dejan pokazao, a to je da i sama ocena stručnih, odnosno ljudi koji su zapošljeni u zavodima, ukazuje da nema, po njihovom mišljenju, nema dovoljan broj terenskih ekipa za teritoriju za koju su ljudi odgovarali na pitanja. Znači, bilo da se radi o Nišu, Beogradu, Novom Sadu ili ostatku Srbije. Znači, ljudi su svesni i, da kažem, laici, oni koji im je hitna pomoć potrebna, i ljudi koji su zapošljeni u službama hitne pomoći su svesni, ne znajući, niko nije znao ovu statistiku koju je Dejan napomenuo, da nema dovoljnog broja izvršilaca. Mislim da ne treba ignorisati sve ove podatke, treba naći odgovarajući modus, analizirati sve ove činjenice i ovu statistiku i na osnovu toga doneti, predložiti neki zakon, pravilnik, već kako to ide sa pravne strane, ali prvenstveno sve mora da se radi u interesu građana Srbije. Ovde imamo jedan podatak koji nije vezan za terenski rad, ovo je vezano više za ambulantu u okviru službi hitne medicinske pomoći. Vidite da Niška hitna, recimo, ima posebno ambulantu, posebno terenski deo u okviru iste ustanove, ne znam kako je u drugim zavodima. Ljudi smatraju, znači, stručne službe, odnosno ljudi koji su učestvovali u anketi smatraju da ne postoji adekvatna opremljenost ambulanti. Treba videti i osavremeniti taj deo, opet sprovesti i videti šta je to neophodno. Ovo je opšta ocena što se tiče opremljenosti, treba videti šta je tu neophodno da bi se osavremenio
službe, odnosno ambulante u hitnim medicinskim pomoćima. Da li je to samo aparati, da li su to samo medicinska sredstva ili sam način organizacije rada u tim ambulantama, to je već za drugu analizu. Jedna od bitnih stavki na koju sam ja ukazao jeste transport, sanitetski običan transport. Pojašnjenja radi, sanitetski transport je transport pacijenta u zdravstvenu ustanovu radi kontrole, daljih dijagnostičkih procedura ili otpust pacijenta iz bolnice na kućno lečenje nakon intervencije ili nakon tih kontrola. Sanitetski transport se obavljaju isključivo vozači bez medicinske pratnje. Ovde ovaj grafikon jasno pokazuje da trenutna situacija što se tiče ovakve vrste transporta u okviru službe hitne medicinske pomoći nije odgovarajući, nema dovoljan broj sanitetskih vozila i nema dovoljan broj izvršilaca. Pacijenti čekaju mnogo dugo na ovakvu vrstu transporta i vrlo često se upućuju da se transportuju ili privatnim vozilima ili taksi službama ili se angažuju privatne firme koje takvu vrstu transporta rade. Ova vrsta istraživanja, znači što se tiče sanitetskog transporta, to nigde nije definisano. Kao što je Dejan rekao, kao što treba da se definiše broj ekipa prema broju stanovnika, smatram da bi takođe trebalo u tom zakonu i u tom pravilniku nekom trebalo definisati i broj sanitetskih transporta, obavezan broj sanitetskih transportnih ekipa u okviru jedne operativne smene prema broju stanovnika. Jedna opšta ocena voznog parka u službama hitne medicinske pomoći i zavoda. Ovde vidite jasno da na ovom slajdu da je vrlo mali procenat ljudi ocenio da su vozila novijeg datuma i da su adekvatno opremljena, a praktično više od 60%, odnosno više od 80% ispitanika je reklo da su vozila ili starijeg datuma i da su nedovoljno opremljena. Ili jedno i drugo. Ovde, ja opet kažem, zakonom mora da se predvidi obaveza zavoda ili već ako su zavodi pod jurisdikcijom države i ministarstva, na koji vremenski period će da se vrši obnavljanje voznog parka i znači ovako, da kažem, ostaviti na slobodnoj volji direktorima zavoda, to ne vodi ničemu. To apsolutno ne vodi ničemu i svesti obnovu voznog parka na donacije, to opet ne vodi ničemu. Znači, mora da se zna na koji vremenski period se obnavlja vozni park, kojom vrstom vozila i da li će vozila da budu opremljena ili samo običan sanitet bez dodatne opreme. Evo opet nadovezujemo se na prethodni slajd, opremljenost sanitetskih vozilima, aparatima i uređajima. Mislim, grafikon vam je više nego jasan, nema tu posebno da se doda, ljudi opet smatraju da treba definitivno bolja opremljenost i pre svega novim i savremenijim uređajima. Ne bi vas, mislim, opremljenost uređajima mora, pazite, znači, ja mogu da pričam o onim stvarima koji su prisutni u Niškoj hitnoj sa onim što se ja svakodnevno susrećem. Znači, mi imamo uređaje koji su iz 2008. godine i stariji. Ne možete pružiti adekvatnu pomoć kad niste 100% sigurni u ispravnost takvih uređaja. Tako da, ovde su, na ovom slajdu vidite da su svi ispitanici bili saglasni i jednoglasni da bi sva vozila u
na teritoriji Srbije koje, što se tiče službe hitne medicinske pomoći, trebalo da budu identično opremljena i ja to lično smatram i zagovaram već duži niz godina u okviru moje ustanove. Trenutna je situacija takva da ako neko ima više para, opremit će svoje vozila bolje, ako imate manje para i manje sredstvima, opremit ćete ih najelementarnijim stvarima, kao što bi trebao da postoji jedinstven protokol za prijem poziva, tako bi trebao da postoji i uniformnost svih vozila na teritoriji Srbije što se tiče službi hitne medicinske pomoći. Ovo je čisto poređenje jedno, znači šta stručni ljudi, odnosno ljudi zapošljeni u službama hitne medicinske pomoći misle o periodičnoj edukaciji i vežbama iz oblasti urgentne medicine. Mislim da razjasnimo neke stvari. Urgentna medicina vam je dinamična struktura. Ne možete apsolutno sve uvežbati. To jednostavno nije moguće. Ali da definitivno treba da postoji zvaničan protokol i preporuka na nivou države koja će doneti taj zakon o toj vrsti vežbi, pre svega, i obnavljanju, konstantnom obnavljanju stečenog znanja, to je nešto što je definitivno. Koliko sam ja upućen, Beogradska hitna ima periodične te vežbe, situacione vežbe, što se tiče kontinuirane, ostali zavodi za Niš, to znam da definitivno nema. U zadnjih 4-5 godina nije bila ni jedna pokazna vežba, ranije je to bilo. Što se tiče kontinuirane edukacije, opet što se tiče Niške hitne, zadnjih 4 godina ni jedna edukacija u ustanovi nije urađena. Za ostale zavode ne mogu da komentarišem. Znam da u Kragujevcu, pošto sam sa nekim ljudima iz Kragujevca u kontaktu, znam da oni to rade, ali ovo je, mislim, ostaviti na samovolji rukovodstva nekog zavoda da li će da sprovodi ili neće da sprovodi edukaciju, smatram da to ne može da ostane u 21. veku, jednostavno to nije moguće. To je bilo to sa moje strane. Pre nego što kolega Uroš bude predstavio neke zaključke koje smo mi, eto, kao neka mala grupica uspeli da sačinimo, hteo sam samo da se osvrnem na što je kolega Miodrag Branko rekao u vezi poziva i u vezi dispečarskih centara i operatera. Hoću samo da navedem jedan primer da biste shvatili koliko je ovo ozbiljna priča. Beogradski zavod, pričamo o njemu jer najviše informacija imamo o njemu, ima dnevno u proseku 1700 poziva. To je neki prosek. Svaki dan novinari izveštavaju koliko ekipa je, koliko je u toku dana intervenisalo. I to je sve što čujete od ekipe hitne pomoći. Vi kad pogledate, u proseku oni sad u zadnjih mesec dana intervenišu preko 250 do 300 intervencija, ali njihov prosek je bio do pre mesec dana 220 intervencija. Kada to podelite sa 22 ekipe, to je 10 intervencija u toku 24 sata, odnosno 5 intervencija u toku jedne smene. To nije ništa mnogo, to nije ništa preterano. A što se tiče operatera, oni imaju 16 dnevnih i 8 noćnih operatera, to je prosek od 12 operatera. Kada 1700 poziva podelite sa 12 operatera, vi dobijate cifru od nekih 1700 sa 12, oko 150, 160, ako se ne varam. Znači, jedan operater u toku 12 sati primi 150 do 160 poziva. Da li vi saista verujete da posle prvih 100 poziva taj operater može da isprati pozive i da sa istom koncentracijom, sa istom
energijom i tako dalje obradi taj poziv. Koliko opada ta koncentracija u tih 12 sati? Znači, znate vi šta je 160 poziva samo za jednog operatera, gde morate non stop biti skoncentrisani. A kada biste sad sve te pozive inače pretvorili u minute, dobili biste da svaki operater otprilike razgovara, nešto sam ja pokušavao tu da izračunam, ali čini mi se oko 7-8 minuta. Znači ima 7-8 minuta vremena za razgovor. Tako da zaista definitivno se vidi iz svih ovih podataka da je više nego potreban zakon koji će jasno definisati i ne dozvoliti da se dvostruko tumače, jer upravo se to dešava. Postojeći zakon o zdravstvenoj zaštiti tumači se kako kome odgovara. Postoji u zdravstvenom, čini mi se član 83 u kome piše da ministar propisuje kadar. Znači, vi imate zakon, odnosno pravilnik koji vam propisuje obavezan kadar za zavod, ali zato će vam ministar reći koliko od njih može da bude u ambulanti, a koliko na terenu. Ne znam da li mogu da vam jasno objasnim. I tu može da se igra kako ko hoće. I šta god da se uradi, to je sve po slovu zakona. Ne, životi ne mogu da budu prepušteni takvim slučajima, nego se mora jasno definisati kada će intervenisati i na koji način. Što je kolega spomenuo, samo Beogradska hitna pomoć ima indeks urgentnog zbrinjavanja i čini mi se, pošto smo počeli sad u zadnjih 10 dana da obrađujemo i jako veliku odziv imamo od službi hitne pomoći, to je jako interesantno. Zavodi apsolutno odbijaju da sarađuju, dok službe hitne pomoći praktično kažu molim vas zovite nas kad god imate nešto. Čini mi se Kruševačka hitna pomoć da isto koristi zavod, slagaću, ali ima još jedna služba koja koristi indeks urgentnog zbrinjavanja, dok Sombor, čini mi se, Novi Sad, Novosadski zavod, bukvalno ima ovako jedan list papira na kome vam je 3 kolone u kojima je upisano 5-6 simptoma i na osnovu tih simptoma se ili šalje ekipa ili ne šalje ekipa. Ne možete vi da očekujete, ja sam imao slučaj, ne možete vi da očekujete od pozivaoca koji nekome možda spašava život da vam opisuju u kakvom je stanju neko od to je jako dobro doktor Josifovski svojevremeno, bivši direktor hitne pomoći, objasnio. Ne možete da očekujete od pozivaoca, nije na pozivaocu da vama, on nije medicinski radnik. Ako vas je zvao vas je zato što mu je potrebna pomoć i vaša je dužnost da pošaljete ekipu. Ako neko zloupotrebljava broj 194, izvolite zakon, uvedite kako se zove kaznene odredbe. Pa kao u Nemačkoj. U Nemačkoj imate tastere po kućama, pojedinim, gde ako vam nije dobro pritisnete u roku od 5 minuta dolaze hitna pomoć, vatrogasci, policija. Jedno možete da pogrešite, drugi put plaćate 100 evra, svaki naredni put 500 evra. Pa vi grešite, zovite ako hoćete 194, igrajte se. Na nama, kao pacijentima, nije da trpimo zato što možda neko tamo zloupotrebljava broj 194. To je na državi da reši. A na nama je da nam se omogući da se pruži hitna medicinska pomoć onog trenutka kada je pozovemo. Ono što smo još ostali, sad sam se malo rasplinuo u priči, kolega Uroš bi predstavio neke zaključke, ovo je samo deo zaključaka koje smatramo da bi jedan ili zakon ili podzakonski akt morao da ima, ali u svakom slučaju taj zakon, čak i da dođe kao podzakonski akt, morao bi biti obavezujući sa kaznenim odredbama. Jer ako se i danas sutra i donese neki zakon ili uredba ili bilo šta što nema kaznene odredbe. Vi kad nemate kaznenu odredbu, nemate ni odgovornost. I svaki onaj lekar, operator ili bilo ko, ako nema kaznenu odredbu, on će raditi kako se njemu svidi. Tako da, evo, kolega će predstaviti. Hvala. Pa evo, to su generalno neki zaključci do kojih smo došli gledajući ove ankete. Šta bi taj zakon o hitnoj pomoći trebao da sadrži? Pod 1. Izmeštanje hitne pomoći iz primarne zdravstvene zaštite u objedinjenu zdravstvenu zaštitu. Jasno definisan obavezan broj operatera i terenskih ekipa po broju stanovnika za zavode, kao i domove zdravlja u okviru kojih je služba hitne pomoći. Pod 3. Precizno definisan broj transportnih vozača u sanitetu po broju stanovnika određenog mesta. Pod 4. Jasno odvojen i definisan obavezan broj izvršilaca u ambulantama od izvršilaca prehospitalnog zbrinjavanja, ovo samo u centrima koji imaju službu hitne medicinske pomoći, a u centrima kao što su Niš, Beograd,
Novi Sad i Kragujevac, mislimo da bi ambulante trebalo da funkcionišu u okviru urgentnog centra, a zavodi da imaju terenske ekipe. Naprimer, dešava se da pacijent prvo dođe u ambulantu zavoda, pa ga odatle šalju u urgentni centar, time bi se praktično izbeglo šetanje pacijenata. Pod 5. Prilikom angažovanja ekipa hitne pomoći na dežurstva prilikom javnih i sportskih manifestacija, ekipe angažovane u redovnom radu ne smeju biti iz obaveznog broja terenskih ekipa predviđenih zakonom. Zakonom omogućiti, obavezati zavode da imaju pripravne medicinske ekipe kao što to ima Kragujevački zavod. Pod 6. Objedinjena ujednačena opremljenost terenskih ekipa na nivou države. To smo razmatrali, to je dr. Miša Branković lepo objasnio. Pod 7. Opremljenost vozila uređajima na kojima se prima poziv i povezano sa GPS navigacijom. Dolazi do gubljenja vremena, dok vozači pogledaju bukvar ulica, dok pronađu lokaciju i tako dalje. Sličnu stvar imamo i u taksi vozilima. Pod 8. Jasno definisan i objedinjen protokol za trijažu poziva na nivou države. Postojanje softvera koji identifikuje broj telefona sa kog se zove i lokacije pozivanja. To je, znači, isto povezano sa GPS-om. Ako je moguće, naravno. Obaveznu obuku za svakog operatera za korišćenje protokola. Pod 10. Obavezu slanja ekipe u slučajevima kada se pozivac ne javlja na telefon, a može se utvrditi odakle je poziv upućen, kao i obavezu slanja ekipe kada pozivac nije pored lica za koga zove, a može se utvrditi ko je pozivac. Pod 11. Kaznene odredbe za zloupotrebu pozivanja službe 194, definisati šta je to zloupotreba službe. Sledeća, obaveznu kontinualnu medicinsku edukaciju za sve zaposlene u službama hitne pomoći na svaka 4 meseca. Tehničku opremljenost svih vozila tako da se može u svakom trenutku ispratiti kretanje vozila. Sledeća je jasno definisan protokol za primopredaju pacijenata u zdravstvenu ustanovu na konačno zbrinjavanje. Lekar ne sme napustiti pacijenta dok ga ne preuzme drugi lekar. Takođe, ne sme prekinuti započetu terapiju dok lekar zdravstvene ustanove ne preuzme pacijenta. Bitna je jako i kopija lekarskog izveštaja koja se ostavlja lekaru kome se predaje pacijent. Zakonom je već sada predviđena obaveza da se pacijent predaje lekaru u urgentnom centru ili u ambulanti. U realnosti to nije tako. Uglavnom se predaje medicinskom sestru tehničaru. Čekanje predaje pacijenata lekaru u urgentnom centru je nepotrebno zadržavanje ekipa hitne medicinske pomoći. Praktično, čim pacijent napusti vozilo hitne medicinske pomoći i uđe u urgentni centar ili u prijemnu ambulantu, on više nije pacijent hitne medicinske pomoći. Kaznene odredbe i krivična odgovornost za nepoštovanje protokola, što znači trijaže poziva i prehospitalnog zbrinjavanja. Ovo je veoma bitno jer sumnjamo da su operateri koji češće šalju ekipe na teren po jednom vrstom pritiska nadređenih. 16. Jasno definisana medicinska dokumentacija. To su fonozapisi, lekarski izveštaj i tako dalje. 17. Obaveza svih dispečerskih centara da imaju registrofon za snimanje razgovora. Pod 18. Snimanje celokupnog razgovora prilikom intervencije između ekipi hitne pomoći i dispečerskog centra. 19. Definisanje teritorijalne pokrivenosti svakog zavoda i službe hitne pomoći. Pod 20. Uvođenje paramedika u gradovima sa preko 200.000 stanovnika. Sledeće je ujednačavanje beneficija medicinskih tehničara i lekara i podizanje beneficija na 4 ili 6 meseci. Sledeće je definisanje i davanje beneficija za izvršioce u ruralnim područjima.
veći podsticaj kroz naknadu, više dana godišnjih odmora i tako dalje. I na kraju dobijenje statusa službenog lica za radnike hitnih medicinskih pomoći. Hvala lepo, to je od mene. Znači, ovo su samo neki od ideja koje bi trebalo da se razmotre i da se, da kažem, da se danas sutra možda razrade ako neko uopšte u ovoj državi bude mislio da je potrebno. Ali, kažem, pogotovo samo sekundu, nešto sam, sad se izvinjam, što se tiče obaveze slanja u slučajevima u slučajevima kada se pozivaoc ne javlja na telefon, a može se utvrditi odakle je poziv upućen, kao i obavezu slanja ekipa kada pozivaoc nije pored lica za koga zove, može se utvrditi ko je pozivaoc. Znači, imamo slučajeve gde su nas ljudi obratili da, na primer, pozivali su imaju decu u Beogradu. Znači, lično jedna lekarka mi se na to žalila i još 2 osobe, decu koja studiraju i koji su zvali, znači to dete je zvalo majku jer je ona lekar, da joj kaže da mu nije dobro, da se znoji, naveo je neke simptome, ona mu je savjetovala da legne, da sačeka, ona će da zove kolege iz Beograda i ona je nazvala kolege iz Beograda, oni nisu htjeli da pošalju ekipu. Ne mora da se on javi. Ljudi, znači, šta ako neko padne, ako neko, mislim, zaista smešno, mi imamo fonozapise pojedine gde jasno se čuje, imamo, spomenuću, Snežanu Dreo iz Kragujevca. 3 puta je žena zvala hitnu pomoć, nisu htjeli da pošalju ekipu, terali su je da dođe. Žena je popodne umrla od srčanog udara. Imali smo slučaj u Nišu, gde su bol u grudima stavili kao 3. stepen hitnosti. Doktor Miodrag je intervenisao u tom slučaju baš. 2 ili 3 sata je pacijent čekao, doktor je mogo samo da dođe i da konstatuje smrt. 56 minuta. Znači, stavili su bol u grudima 3. stepen hitnosti. Doktor inače trpi jako velike pritiske i non stop kako mu istekne disciplinska prijava, zbog toga, ovo je sad već 3. disciplinska, čini mi se, prijava, zato što, upravo je to razlog zašto lekari ovako, na primjer, odgovaraju na anketama, ali kad ih pozovemo da dođu, ja imam slučaj sad, par lekari iz Beograda, rekli su mi direktno, ne smemo da dođemo, plašimo se sankcija, plašimo se nekih stvari i neće da izađu javno. Ali evo, ja ih pozivam sad, mislim, ovo je jako ozbiljna stvar. Svakome od nas može da se desi da treba da pozovemo hitnu pomoć, ali hitna pomoć vam neće doći ako, eto, lekar tog dana ne prepozna simptome koje mu navedete. I još na nešto sam hteo, da, i jako bitna stvar je fonozapisi. Ja ne znam zašto se uopšte snimaju ti razgovori, ako ti razgovori nisu dostupni pacijentima. Mi sad imamo da manemo neke druge slučajeve, ali najbanalniji slučaj, isto u Nišu, gde je žena zvala hitnu pomoć za ćerku. Hitna pomoć nije htela da izađe, devojci nije bilo dobro, žena koja je preko puta privatnu kliniku ima, otišla je u privatnu kliniku, šta je bilo, beše Mišo, distorzija jajnika ili tako nešto, da, hitna operacija. Ok, nije izašla hitna pomoć, ona je platila iz svog džepa. I sad vi po zakonu imate pravo da se refundira novac. Ali Republički fond za zdravstveno osiguranje traži dokaz da je ona zvala hitnu pomoć, a hitna pomoć neće da joj da fonozapis. Fonozapis gde je sadržana anamneza je medicinski dokument i nadam se da ćemo u narednih mesec do 2 dana, poveli smo jedan postupak pred sudom, dokazati i da će nakon toga svako morati da taj fonozapis preda pacijentima kada ga traže u vidu medicinske dokumentacije. Ali to su neki, nama deluju sitni propusti, ali tek kad dođemo u tu situaciju, to shvatamo koliko su to ozbiljne stvari gde vi, na primjer, ne možete da naplatite 20.000 dinara zato što vam neko tamo nije dao fonozapis, jer kaže to nije medicinska dokumentacija. U mom ličnom slučaju su falsifikovali fonozapis i kada sam na kraju dobio taj fonozapis traje 4 minuta 58 sekundi, iako je, na primjer, unutrašnja kontrola utvrdila da taj fonozapis traje 6 minuta. Pa šta je sad sa tih minut i 2 sekunde? Ko tu laže?
Tako da, kažem, velike se manipulacije dešavaju sa tim fonozapisima, koje bi, kažem, opet morale da budu sastavni deo medicinske dokumentacije. Ovo je samo jedan deo, ne znam koliko ste uspeli da shvatite koliko se propusti i nejasnoće stvaraju u trenutnim zakonima koji se tiču zdravstvene zaštite. Prehospitalno zbrinjavanje nije isto što i hospitalno zbrinjavanje. Potpuno drugačiji su postupci, potpuno drugačija dokumentacija i to je nešto što mora jasno da bude definisano u okviru, kažem, jednog zakona. I za kraj, ako neko ima nešto dodatno da pita, ako nešto nije bilo jasno, ako nismo bili dovoljno jasni, izvolite. Recite. Hvala. Da Ministarstvo zdravlja ne reaguje na vaše apele, na podatke koje iznosite, šta će biti vaši dalji koraci za, da kažem, bolju komunikaciju sa Ministarstvom? To je jedno pitanje. I drugo, ako bi se u budućnosti ispostavilo da iz ovih ili onih razloga nije moguće popraviti stanje u hitnoj pomoći, da li razmišljate o opciji koju su neki stručnjaci iz oblasti medicinskog prava pomenuli, a to je uključenje, pokušaj da se izvrši pritisak na privatni sektor da se uključi u hitnu, da daje usluge hitne pomoći? Razumem. Prvo, da krenemo od ovog drugog pitanja. Ne znam koji su to medicinski stručnjaci, ali ja mislim da su jedini medicinski stručnjaci koji su pozvani da pričaju na ovu temu ljudi koji rade u hitnoj pomoći, jer su oni ti koji se susreću sa pacijentima. I jedino oni mogu, po mom mišljenju, da pričaju na tu temu. Cela priča oko našeg zdravstvenog sistema, mislim da ima ljudi koji su ovde puno pozvani da govore na tu možda temu, ali negde cela priča o zdravstvenom sistemu polako skreće u tu neku privatizaciju, pa čak i to možda sad što spominjete. Ali hitna pomoć nigde u svetu, mislim, zna se šta je hitna pomoć. Svuda je hitna pomoć urgentno stanje, gde morate da intervenišete odmah. I to ne može nikako da bude, po mom nekom slobodnom mišljenju, ne znam, Mišo, ti si ipak pozvani po tom pitanju da kažeš nešto, ali ne bi smela da bude, mislim, privatizovana. I ne može da postoji razlog zbog koga ne može da se unapredi hitna pomoć, pogotovo što priče da nema para u zdravstvenom sistemu, da nema para mislim, to su priče koje su jednostavno šabloni koji se vrte. Svi veoma dobro znamo koliko se para odvaja od poreza u fond za zdravstveno osiguranje. Čak postojalo je čak nekad i fond za od tih para koje se odvoje u fond za zdravstveno osiguranje, postoje jedan budžet koji je bio za tipa neke nepogode, odnosno nepredviđene situacije, ako se ne varam, i tu su se skupljale pare za neke situacije koje su otprilike kao pandemija koja nas je sad snašla. Međutim, te pare su trošene. Takve sam ja informacije dobio, tako da i kad nas je ova pandemija snašla, ostali smo bez mogućnosti da te pare iskoristimo, ali pare se za to moraju naći. U pitanju su životi građana. Nije u pitanju fudbalski teren, nacionalni stadion, nije u pitanju pozorište, nije u pitanju predizborna kampanja. Ako za te stvari možemo da trošimo pare, prvo na šta treba da trošimo pare je zdravstvena zaštita, a pogotovo urgentna stanja. Videli ste ovde, 700 i nešto, čini mi se, u toku prošle godine je bilo iznenadnih srčanih zastoja. To je samo broj iznenadnih srčanih zastoja koji su nastali pre dolaska ekipe hitne pomoći ili u prisustvu. A računajte koliko još ima tih iznenadnih srčanih zastoja koji su nastali neposredno nakon predaje pacijenta. Ali po ovoj statistici to izađe 2 čoveka dnevno da umre u Beogradu zbog iznenadnog srčanog zastoja. Tako da mislim da pare se moraju za takve stvari naći i da zakon mora jasno da se definiše. Izvinjam se samo, šta je bilo drugo, odnosno prvo pitanje? Aha, naši dalji koraci.
Pa naši dalji koraci, pošto očigledno sa ministarstvom ne možemo da uspostavimo, evo meni je danas baš stigo dopis, da kažem, od Zaštitnika građana. Zaštitnik građana je ponovo potvrdio da ministarstvo ne poštuje čak ni preporuke koje su naložene pre izvesnog vremena da se ispoštuju. Krenut ćemo da se obraćamo Skupštini. Ipak je Skupština iznad ministarstva i trebalo bi da je ovo pravna država. U pravnoj državi postoji sistem jedan gde, znači, na vrhu te piramide je Skupština i skupštinski odbori i poslanici kao zakonodavna vlast, a ispod su ministarstva koji su izvršna vlast. Tako da ćemo krenuti da jednostavno vršimo pritisak na Skupštinu, na skupštinske odbornike, da ukazujemo, bez obzira što su oni odbornici, i oni pozivaju broj 194 sigurno. Tako da, kažem, pokušat ćemo još par dopisa, imamo u planu koje ćemo poslati ministarstvu, a, kažem, u planu nam je baš po pitanju ministarstva i Republičke stručne komisije za urgentnu medicinu, koja radi u sastavu ministarstva, da u nekom periodu do krajem godine možda organizujemo jednu konferenciju za štampu gde ćemo vam izneti neke podatke, neke tokove novca, neke zloupotrebe službenih položaja koji se tu odvijaju, ali, kažem, to nije tema sada ove konferencije, ali jednostavno čekamo da prikupimo svu dokumentaciju pa ćete onda videti, ali mislim da sa ministarstvom ne može da se razgovara. Samo ja da dodam jednu stvar. Svugde u svetu, pa i ovde kod nas, hitna pomoć je najskuplja grana medicine. Ali najskuplja. Ne možete na papir da stavite odlazak jedne ekipe koliko košta. Znači, to ne može da se sračuna. Vi odete kod privatnika da uradite ultrazvuk ili neki pregled i on vam to naplati, neku cifru. Kada hitnu ekipu hitne pomoći pozovete, tu osim lekara, sestre i vozača, tu ide lekovi, dijagnostika i tako dalje, ali tu vam ide i amortizacija, tu vam ide i gorivo. To ne možete nikako da stavite na papir. To je mnogo skupa grana medicine. Ljudi nisu, kod nas godinama je hitna pomoć služila kao socijalna kategorija. Verujte mi, vrlo skupa grana medicine. Pare se, koje su namenjene, troše se nenamenski za neke krajnje trivialne stvari, jer jednostavno ne postoji zakonska odrednica koja će da definiše neke stvari. Dejan je pomenuo, ja to mogu samo da potvrdim, jer imamo nalaz fonda RFZO-a iz Niša, inspekcije, koja je naložila da se ne šalju ekipe iz redovnog rada na utakmice, da dežuraju na utakmicama. To je protivzakonito, a to se i dan danas radi. A to je, znači, kad se pošalje na utakmicu, to treba da se plati. 5.000 dinara je svojevremeno koštao sat dežurstva ekipe na bilo čemu. Ljudi, platite to. Znači, nema ništa sporno, doći će ekipa, dežurat će 2 sata, dežurat će 3 sata, ali platite, to je 15.000 dinara. Ili 20, ne znam koliko je sad trenutno. Ali od tih para možda nešto može da se uradi. I to je upravo ono što smo u ovim zaključcima rekli, da kada se ekipe angažuju na nekim manifestacijama, priredbama, da one ne smeju biti iz obaveznog propisanog broja ekipa. Znači, ako Beograd ima sad recimo 22 ekipe, ne može kada je derbi ili neka manifestacija ili bilo šta, da se šalje ekipa i da automatski 1 ili 2 ekipe budu manje u sastavu tih 2-3 sata koliko će one dežurati. Da li se to dešava sad, ja ne mogu da, evo Miša kaže to se dešava u Nišu, ja ne znam za Beograd, samo sam dao primjer. Tako da, potpuno je, kada se uzmu svi podaci i kada se sve sagleda, zaista je jedno potpuno rasulo koje tako ne deluje, jer vi svaki dan, kažem, čujete samo da je beogradska ekipa imala prethodne večeri 183 intervencije, od toga 6, i to je cela priča. Kad malo dublje sagrebete ispod površine, možete da vidite da su neke kockarnice davale donacije, na primjer, i svaka čast, čestitam, ali nam samo nije jasno kako su
kako je, na primjer, kockarnica uspela da da donaciju u vreme policijskog časa kad niko nije radio, od 1.000.000 dinara, Beogradskoj hitnoj pomoći. Znate, to su neke stvari koje zaista, kažem, novinari koji se bave istraživačkim radom treba malo da istraže i da vide šta se zaista tu dešava. Ništa, za kraj još jednom da se zahvalim svima što ste... Nisam vidio, izvinjam. Ja se izvinjavam. Dakle, Rade Panić, drago mi je da sam sa vama i ranije sam sarađivao sa Dejanom. Mislim da tema koju ste pokrenuli je jako bitna. Ima nekih stvari gde se ne bih složio u ovome što ste pričali, dakle, i to bih hteo prvo da skrenem pažnju. Dakle, većina stvari koje ste pomenuli su zakonski regulisane. Problem je što se zakon ne primenjuje. Apsolutno. Treba obratiti pažnju da mi faktički nemamo saniteta, imamo prerađena vozila koja glume sanitete. Pravi sanitet nešto sasvim drugo i recimo da ste propustili jednu bitnu stavku koja mora ići uz hitnu službu, a to je transport između ustanova. Dakle, Crnogorci imaju poseban zakon o međubolničkom transportu. Vrlo je bitno da li je tu angažovana ekipa hitne pomoći, ekipa sa odeljenja za urgentno zbrinjavanje i prijem ili se radi o nekoj drugoj ekipi. Hvala za pominjanje paramedika, ima ih negde regulisanih, nekad je to bio bolničar, sada nemedicinski radnik koji radi na zbrinjavanju pacijenata, negde su u ministarstvu sakrili taj naziv, njih uopšte nemamo, oni su nam najneophodniji, oni bi vrlo rasteretili posebno sistem u Beogradu, Nišu, Novom Sadu. Zanima me samo da li ste računali u ovoj statistici koju ste radili u anketi u Beogradu i ekipe hitne pomoći koje se nalaze u isturenim ambulantama ili domovima zdravlja. Mislim da se tu možda krije, ne verujem da je Beograd ostavljen sa pola od predviđenih ekipa. Kako prisiliti ministarstvo, ja savjetujem pored Skupštine, pošto Skupština je isto njihova, probajte preko Nacionalnog konventa i Evropske komisije, Beogradska otvorena škola, to je neki način da se izvrši pritisak i nekako da angažujemo kolega, nigde nikog u sindikatu, bilo dvoje, sad ni to dvoje nema, dakle hitna, totalno negde izopštena. Vrlo problematična hitna, zato što imamo 4 zavoda, imamo ostatak hitnih službi koje se nalaze ili pri domu zdravlja ili u okviru zdravstvenog centra, znači jedan sistem koji neophodno uraditi, odnosno organizovati na specifičan način, ali svakako podrška, zahvalnost što ste pokrenuli temu, nadam se da ćemo sarađivati. Hvala vama. U smislu zakona kao zakona postoje neki detalji koji su, mi sad kao odgovor, ono što mi znamo, ali naravno, ako se oko nečega ne slažemo, uvek kažem, nije bitno ono oko čega se ne slažemo. Ajmo da vidimo ono oko čega se slažemo, pa da to uredimo najbolje što možemo. To je neka moja, i u stvari politika našeg pokreta. Što se tiče nekih zakonskih odredaba koje smo spomenuli, možda neke postoje i neke se spominju, ali su raštrkane po različitim zakonima, ali konkretno prehospitalno zbrinjavanje, kao prehospitalno zbrinjavanje, nigde nije definisano, kao ni medicinska dokumentacija. Ona jeste, kako da kažem, ona jeste definisana u zakonu o dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, pa imamo navedeno šta je dokument, šta je medicinska dokumentacija, ali upravo zato što je intervencija hitne pomoći i poziv hitnoj pomoći spada u okvir prehospitalnog zbrinjavanja. Taj zakon se dvostruko tumači. Zato ja, na primjer, godinu dana sam vodio i više od godinu dana sudski spor da bi dobio te fonozapise. Kad bi postojao jasan zakon, ja ne bi morao da vodim taj sudski spor i da preko suda dokazujem. I zato kažem, negde možda neke stvari postoje definisane, ali su dosta raštrkane po raznim članovima zakona, jer mi imamo jedno 6-7 zakona različitih koji se bave zdravstvenom zaštitom i nekih 10-12 što uredbi, što pravilnika. Ali kažem, o tome svemu, slažem se, možemo da razgovaramo, možemo, ali definitivno ovo je jedna oblast koja se mora jasno urediti
nedvosmisleno. Dejane, ali nema jasnije rečeno nego svaki dokument medicinski je javan i mora biti javnosti dostupan. Zakon je tu vrlo jasan. Imate problem sa direktorom, imate problem što stručni savet, pravna služba, zaštitnik pacijenata, pa onda sve institucije iznad ne rade svoj posao. Dakle, tu bi moralo da reaguje na kraju tužilaštvo. Dakle, ne postoji dokument u bolnici koji je tajna. A mi imamo u Srbiji da je Republički fond za zdravstveno osiguranje koji je nabavio respiratore i sve lekove tokom epidemije to proglasio tajnom. Dakle, najotvorenije kršenje najviše institucije koja se bavi novcem zakona koji je u Srbiji. Dakle, to samo definišete. Nije nema definisano. Ima definisano, ali se apsolutno ne primenjuje, a lica odgovorne na javnim pozicijama imaju mogućnost da zloupotrebljavaju svoj položaj, zato ste i podneli 3 krivične prijave i prekršaje. Ja ću da dopunim kolegu Panića, mislim da postoji čak i zakon o obavezi snimanja razgovora na 194, kao i obaveza snimanja razgovora između ekipa, ali to, nažalost, recimo, ja opet kažem, mogu da pričam samo za Nišku hitnu, ne funkcioniše. Znači, za 194 to znam da funkcioniše, za konverzaciju, znači između ekipa i dispečara, to odgovorno tvrdim da ne funkcioniše. A po zakonu treba da funkcioniše. Da, ali ono što mi želimo da ukažemo da su svi ti raštrkani, da kažem, članovi po raznim pravilnicima, kad se tiče hitne pomoći, treba da budu objedinjeni u jednu celinu i dopunjeni sa stavkama koje se ne mogu pronaći u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to su upravo protokoli i tako dalje. Imamo inače, eto da spomenem i to, pošto smo mi dobili zapisnike, na primjer, sa svih sednica Republičke stručne komisije za urgentnu medicinu, koja je inače nadležna da predlaže ministarstvu određene izmene i dopune za poboljšanje kvaliteta rada. Pre, ne znam, ima godinu dana ili godinu i po dana, oni su predložili neki protokol, čini mi se baš doktorka Holzner, sad ne mogu po prezimenu, samo se pamtim da je radila, čini mi se, taj protokol, međutim mi do dan danas nemamo taj protokol. Mi imamo 10 godina lekari iz Kragujevačke hitne pomoći koji su vikali treba nam zakon, hoćemo zakon. Pre 10 godina ništa se ne dešava i non stop se vrtimo u krug. Non stop se priča. Pre 2 godine je ministarstvo, da kažem, centralizovalo sve hitne pomoći pod izgovorom da se napravi jedinstveni broj, da to sve bude kako treba, da se to uredi. Od cele te priče, sve što smo dobili je centralizovane finansije. Ništa drugo. Sada ono što je išlo nekad preko grada, bukvalno sada sve finansije su samo centralizovane i sve se radi preko ministarstva. A sve one priče da se dobije jedinstveni pozivni broj za teritoriju cele Srbije, za sve hitne slučajeve, da se unapredi rad hitne pomoći, sve je to zastalo. Tako da, mislim, jasno je da se zloupotrebljavaju zakoni, jasno je da se igra sa rečima, ali pokušavamo nešto da uradimo, vidjet ćemo dokle ćemo stići. Eto, ništa, hvala još jednom svima što ste izdvojili vreme i ovo je tek deo problema, kažem, pored sumnjivih tokova novca i nekih zloupotreba službenih položaja, kojima ćemo se baviti isto u narednom periodu, a koje će biti tema jedne, nadam se, od narednih konferencija. Hvala puno, pa se vidimo. Hvala što ste došli.